Napotang ing Diyos kaya katayang lalapitan at yung tamong grasyang akakamtan. Dini nga pulong leprosong linapit king ginumig makalunos, uli ning kanilang masakit akabilyan, anting leproswan a kailanganan dang meko king pibale-balet, dinawot king kanilang komunidad. Mekad ketang kabilyang ito, makanyan lang mignasang mipaldan kumayap, lalo na ketang panahon na mekad edwa kakayabi ring kanilang pamilya. Minahus na king Ginoo at ing ginuyang kanilang depitan. Yesus Ginoo, madunos ka kaya kami. At ing Ginoo naman kaya dunusa na la. At anyang lapitan de. At ing grasyang aakamtan. Kabut sinabi ng Ginoo, dumakad kayo't pakit ka ring saserdote. Parala na itining ginuban kanita midyanong pamikatagon, kumamipaldan at kumayap kat kanita, mika permisyon nung mibalik king kanilang pamilya. Dapat kabud metong kariting apulong leproswan, metong nga Samaritano, ikit ng kinayap iya, makanya niyang may balik, kukulisak kapuryan king Diyos. Kabud mig sa kabiya, arapan ng Yesus at pasalamat. Sinabi ng Ginoo, edawari apulo ring kinayap, nga ng kinutang, nula ka rin din siyam. Ala na waring mibalik at minya kapurian king Diyos, subadi mo kaniting daywan. Pamikatago na babiyan ng Diyos, potang king kalipitan, iyang kekatang lepitan, sigurado nga tintamong grasyang akamtan. Kaya doon ang tamot pa mga ilangan, may papakibatan, anya ing Diyos, akekatang lalapitan. Emuning oras ning kalipitan, kailangan tayang balikan, batayang pasalamatan. Nandin kay ba't kung may minyag, ining tatang na ning anak, linapit siya ka na ako. Pepa bendisyon, at abanggit ng metong yung US Navy at makastation na King Spain. Bigbakasyon mong 3 weeks kaya Pilipinas at may yapan ining kayang bunsong anak, Pepa Binyag, King Parokya. Pilanangal do, may balik no naman King America, din kayong pamilya, at iya tagdo siya King Spain, ulin ka rin niya makadestino. Kabud din napit siya, minyawad bendisyon, makanya ng mekad, inyawad ding medina niyang protection, tinano pa mang kapahamakan, kaning kayang mission, agagampanan ng ting meto nga US Navy. Lalo na't ngayon ni atin niyang pamilya, amanaya ka rin King America, na naman pigaganakan uding magdatong na kining kayang pengaring lalaki at naman may pabustan. Pero may kadketang kayang kabilyan, makanya ng inyawad ng bendisyon, mo parating sarili ng kapakanan, nunay pati na naman king kapakananing kayang pamilya. May ing pamaminyag king anak na nandin, man may lao sa niya may labasang Domingo, may ging dalan na niya kay bating pamaminyag king kayang anak. Lepitaning Diyos at minyawad yang bendisyon. At makanyang tamong bididinan pamikatagon. Ustong yung Diyos, yang lalapitan, lalo naging oras ning kalipitan, makanyang tamong bididinan pamikatagon ba ning grasya, kaya katamong akamtan. Tapot, tamo sa kakalingwan, papasyagin kaya katamong kapasalamatan. Paganakat pa nagkatababihan niya ning pamigunam kaya ning kwentong dimdamdamo king ebanghelyo, king Diyos yang kaya katamong sukat lapitan, lalo na niyang atsyuta king kalipitan. Tapos ustong ing grasya, kaya katamong akamtan, tamo kakalingwan, king Diyos yang pasalamatan. Nandin, mamalagwa akong manik, o batating tatagal palagi ang gulot ko. Among pabindisyon ko sana, palako ko kasi. Ala na akong oras para kutnan kayang masalese, o ba't pabindisyon niya, nung mama ko yan, nung kanya munta,
Pero isipan ko po taking paglako na muntayang adiwang lugal, adiwang bansa at makipagsapalaran. Kabudikit na akong papanik, tegal na ako. At itang pa maglapit na kanako, simboluya mo mekad, ketang kapag nasanang at inyang grasyang akamtan. Ing Diyos talaga yang kayang lalapitan. Manano na sanang kaniting misa, ayam pang tamo king kapag masasyaning katiyasan ng San Josafat, meto nga obispo at martir. Makanyang tamong midinan pami katagon, banking oras ning kalipitan, ing Diyos, yang kaya katamong lapitan, yang siya katamong sukat lapitan, at kanita, kitang kaya katang kayadunan, pamangailangan, may pakibatan, kaya tang grasyang kaya katamong akamtan. Anyaking banantaw di, nungaman agkatana katamo ning pamigunam magpangkening kwento dali nga pulong leproswan kawangis da potang atsutaking masakit akabilyan potang atsutamo king kalipitan etamo kakalingwan ning Diyos yang kaya katamong sukat lapitan. At itiyang mo niya dadan ban kanita rin kaya katang pamangailangan kaya doon umelang mipakibatan kaya tang grasyang kaya katamong akamtan dapat pakikwanan tamong ipasyag ing kapasalamatan. Agkatanda kong manahimik ngayon ni Kima ko da pinandit. May kating balang metong ating niyang kanya-kanyang kayadonan. Pamigataw niyang misang yampang tamo, pwede king radyo ng Archdiocese, kapamilatan ng DWBL 91.9 Bright FM, kaniting misang yampang tamo, na naman yung kaya katang kayadonan, ngayon ing Diyos yung lalapitan, mga intulid, ing grasya, kaya katamong akamtan, ban kanita, Miyan tang pamigatagon, kawangis na ning metong kalingapurong pepakayip ning Ginoo. Kabud ing grasya kaya katang akamtan, ustong king oras ning kalibitan ning Diyos, iyang lalapitan. Makanyang tamong apasyag mo naman, ing kaya katamong kapasalamatan. Gambera saring kaya katang kanya-kanyang kayadonan, ngining ing Diyos lalapitan, kaniting misang kaya katang yampang. Ganakan tamo naman nung nanitang grasyang pigkalubna na, at ngayon imisan pa, ing Diyos, yang kaya katang lalapitan, pakikwanan tayo namang pasalamatan. At sana, ting lugod na't pakadulo, kalunusan na katamo, ban ipagkalubnay tang grasya, asukat tang kamtan, ban kaya doon ang tamot, pamangailangan, umeng mipakibatan. Pakikwanan mo, ing Diyos, at kaya katamong lalapitan, pakikwanan niya namang pasalamatan.